Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka sengki nong tre kam kontrak ya kabalatip kum ka All Meghalaya Contractors and Suppliers Association ha kasngi pale kilalat banya kendo yaw sembut Menteri Rangba ubari pet ya katanat Public Works Department ban penlat no ya kabil jongki hashwa jong ka jinglek men Christmas bat banya kren bat ki weide kimat ha kabayde bat ka kam ka jongki Habakren chiki nong thok khobor uba Precious Sumer u president ka AMCSA ulay thu baha ka jingye kendu obat uba prestun tensong kilayo banya kren ha ka bayde bat ka jing slam ka bil jongki ha ka ba kila pensngo ya ka jingye kendu jing e jongki na ka daw ka jing slam ka jing yo bil ya ka ba kila dawa ya menteri ban penlat no hashwa ka jing lek men Christmas ulay thu bana kalyang usembut menteri badai pet ya ka tanat PWD ulakular banya kren bat ka finance bakan penlat ya ka bil hashwa jong ka Christmas Deputy Chief Minister, Pak Presiden Tersong, badai pet jaga pilih road traveling. Wani kendo namunta ki kam badai bat ki kontraktor. Unukong ini kran kam ka bil jang kontraktor. Ba man kapur bulan Disember isi yo late ba haduk ba karung sya account haduk ki Januari. First week, second week. Tinggi kumgani kada ke festive season ka ba longga ni ka snong kumka Meghalaya jungi bolongga Christian state mo bangi celebrate bahai ka Christmas te ladangi yo bisa hadin ka Januari hadin ka New Year te kamdon jimut syo habi shriim da karam be kadang ong ba kerpa iba Presiden Tersong bai subaban keren ya ka nila nimbu ashtiru saka finance department nila ong iru ba in direct egi finance department bakin ile pen keluar ban pen room no ayo bisa badai bio di kontraktor saka account juki ya siwa ar putrik jong Desember kanang ba boro bani yo banya les ngba ida kiba kontraktor kiba dan kibil kini yo ban yu yo bisa juki por bobiang bani yo celebrate ya Christmas ke New Year nantang ikran ru ya ka jing kendria office jongga Piduli Central Division bagi mut ban kenderaan no syatai samanar ting kat kum ka rekom terekam jang ka Central Division ka debe ha sor silong kadai ka Central Division ka beli mendan be ha pering jang sor silong ada ra syatai samanar ting tanggalai kawan ke traffic jam traktor ru jenjar nong tre office ru jenjar te ka parking ru hangte ka khapnya ba wala ki ong ba ka parking ke basement parking barhai handai ka accommodation ban accommodate baro ki dipat ki division semla mabelai itu kendor roads ke building ke mechanical ke electrical berhoi kendor nang tu te national highway ro tu te long kala khamnya pala te ngi gerpa di ba kamuno ke Central Division de ban wat jaka hangni po pedeng jong sor solongi kanang ban kan ya baik kar kom trekam jam jongka Central Division tiba personi ila kular ini yang mangin insa direct ega insa kren ka finance ba la kumno shua Christmas kadi bendung ba account jongki kontraktor kibadai banyo ekebel jing club ya kini ki kam ki jam baro ka baide baki package system te banakaliang jongka All Meghalaya Contractors and Suppliers Association usnam alza khatlaing la ya file case baide bat ka EDB funded scheme te nakaliang ka association layo ya ka jing job ka bakayeng bisar ko arai job ini but ya kita ki package system ka bakil implement menswa hakata ka por hadin bangilai yo ya ka jing job kila direct ya ka state government bakan pia ya kita ki kam ki slot ki ba ki local skila bantre te nomor baki de ki building kila pia ya ki building ki don ki bangat kawai ki building kawai ki school building ki don ki ba ngat artli ki school building lightly southerly te pat ka package ka baduna kadai laikror arpo la ke kibon ki local contractors atau support la iyo ban tri ya ka taka EDB scheme dan nakaliang ka jongi ila ai kopi by day to bat nila ong ba nakaliang ka jong ba in intervene no nang ba
kini ki scheme ki mendang mi nang ni syahmat kinam kibala ban split kinam implement chu ka package system ke kin split ta karukom nang ba mengi ki local rung ila ban ya sementara Kalau kasi kedua yang tiga ke baru sistem sebab nakaliang kajong ila assure ba input ya ki department bro te kamtam ya ka building bekerut ka ibat mai batang ta insa direct iki ki scheme ki bala ban pia kamtam ki state plan wat ada ki central plan kanaru ki ba desi ka ba ki norms buat kita ki close ki ba nakaliang ka funding agency ka kamsem perking tan te nyale ban pia dan reki dan per ki scheme kum ki bawan kum ka EPC mode dan ta ki turnkey basis akaba ki engineering ka design baro ka hable hiu tu contractor ya ka ki local zungi kimla ya kum kita project patai ya kita wat mangirung iklam ikran ni ane kum ka building ka bamla ban pia rengi ong bayi ki bala ban pia ki kam ini ya nakaliang jota sokar ka depan pia ing kanang ba kin mentoi ki local contractors kum ka tu ka EDB nai ki ai 100 crore te ka tu por kontraktor lokal jungi 10 crore 4 qualify te la da khot be 100 crore la shuyo be karna ba te ka tu ngi yele ki sa por jong ba peniak de ki per president general secretary ba pe ha ka ni ka stri jong ka AMCSA te la kun kes year lang tang year talang ile sei bailut lang tu te ngi job te kala pia kala ai ka high court kala direct ba de banirap ban ba de ban pia iki kam tu nang tu kayo la ki kontraktor jungi nang tu ban ki la bunut nomor balai ka credential jungi kala ki tu la tre ki kam balai kror si apulak 100 crore lalong qualify ban tre si ka new crore pra crore kalau dah kumni mai lat ora be deka package ba be te non ba kieu local tu local wala kieu minta labun bahana ka to ga jile case jong ka social otherwise sa to por da mlei na ka social nam ka package wala be sabar lat kina ba ki central funded scheme kimni ki ga ADB scheme gani ka ba ka to diga loan ba age ADB ba sarkar ka pang sel te akan tu kajing job kaba senjam kaba kongsan ba jungi tu por namun tak kontraktor ada mle kam tuam ngam tharai ba kini kontraktor ba mentak bala tri building ye gitu badan ki bunha ki bala kion tu mar ki club ek school perkhat segi ADB funded scheme tu deka mentak school ki school ki badan homesning boy lembong Sangnong po haju uwe kontrak ontrai kenta pula penjar te ngilai ong kan bagi le ta umsning layo na uwe satu molbong layo na uwe kenta te menta kan ni i ba resto ni long ba ki state funded scheme la itu ki ba la pha guidelines nang te na dali betu tela nama ka dei na ka ministry nang te betu tela adois ki ti yang perkhat ini song tainya seni ba dan perkhat seni ba ngin ele kumno ban ailat ya lokal